Inkokheli zami silapha ezimnyama ebranchini yeZAPU ezimnyama. Sihlanganyele la kobaba uDube uSeven. Nguye ubaba. Iqhawe lezipha. Okunguyena lubaba esathi sisenza le isimbolo le ye-Patriotic Front engeyezipha namhlanje. Nguyena lubaba uSotshe Mphethu Mntwana. Nanku le picture yakhe. Nanku le picture yakhe. Siyabonga ngingabingelela abantu bami. Kuthi kwakunini. Sepini ngakho kungu-1977 kwakubhonjiwe savuka ekuseni sesiyapatrol sesathola kumntwana lekhala natona imama sibophele talaza phezulu sempiza kwaye madoda nangumntwana lapho mntwana sitholakala umntwana kwenye nemi kulambile kulala bathi kuthiwani angikuthola ngafaka njengoba ndiyakubona hamba siyafika ke enkambeni ekliniki kabe kuphekela ekunika amaphilisi sekuthatha sawusetshenziswa lapho kukhulele khona. Hayi inyembezi ziyabuya nxa kunje. Lokuthi wandiscover njani mkwani usefika hambe khuluma nje wanjeze into yokudala ukuthi ayiSotshe Mphethu Mntwana. Walidinga walithole sekhulile. Mina Ungwenya lo sengikhansile kade. Nguye nalo. Ungwenya lo usengikhansela kathesi. Ngithi unguye nalo. Walidinga wazo lithola. Khona ungikhansela. Khona ewathi. Khona ba. Siyabonga. Kuyabongeka baba. Siyabonga.